Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Ganot Long constituency uba adelba nongrum mentakasngi kahnyo trik unok pra arjar arpulai harengkat kajing senran lang ginong mi kmat nagi dorbar sinong bapher ki bahap hapo ke constituency halor kajing kapnya jong ki surok kamtam higi benta jong kathan mot pran kabalawan ra ya kajing dhengkali kabajur ula ong bakumunong mi kmat ula phai kmat bha ha kabede berkani kajing bat kwa ban song thai ban pen ya kani ka benta namar ka jing terang hi kalong pan wanra ye ka jing kela ula ongru barabor hi ki jing ki mi dene ka jing le jongi ki pat ba ki bashna hi daladi yaladi ye ki jing ki bakin thop nadu ka jing long klem akor jong ki nongnya taksi nadu ka ba penhiar bat penkeu ye ki breu da ka ba shu yang lemu kat sabalap basyam baru ba adal bot ula ongru ba hab ban keno ye ki pat ba ru kumju ki ba perkhat tang ye ka jing suk shimen habaya keren bagi lat pathai khubor mentaka sengiu ba adal bor ulaong haga perthai jong ke jingya be kam baro kibaya kerke ban lingba ki jingle pat ka penlong no ya baro banya slemlun haga ju ka por ula kinturu iki banya akali bakin don kata ka jingkit kli kumno ban nia yaki kali badru kumno ban pendu yaki jingtheng kali da ka pendon kam ya ka kli la jong na ka benta ka bit ka biang jong baro lang Nalor kinong ilam jong kidor barsinong hagani kasngile don langru SP traffic ke East Khasi Hills DSP OC in charge jong Lomding Diri Police Station bat kiwei Memeli dan berkat kerja trelang rekat buat ki dor barsinong ki belum ki marjan jong dor barsinong unsur sun windo rasamtia jayau brokoi jayau siap jayau laidom jayau pedeng jayau langsning kumju ka mokhar mission buat habru. Di hani ka step nila yawa wan banya donang rekat buat SP Mr. Hamakia SP City jong traffic buat ki team ko jumi. Tinggal ya don buat kani di kasin ke ba nilawan na ka Porsche hang ni spot jong ka mission circle kabangi i kani ka jing lap ka jing syamu jungi kani ka daw jong kani ka jing don jong traffic congestion ka jing pendeng kali kau man kasni lagi kenta baru ni area bat ngilap menta kadau ba kadai hang ni po circle bat mengaku memeli bat ringkat kini ki noikit ya ba lembah kador basong ni ko aban send a strong message syaki taxi driver baru bat syaki ba public namar kadon ke jingong ba ilai kenhon ba kawai kenhon kapolong kiki banja kawai kan hon ka pekai ke jingja kawai ka kan hon kam tip ke ega belaja kirmar kani ka daw ni khot ani ka por ta ka mass participation kam ta mahbudi ni ka traffic congestion ka blakta prat barkani ka jinglong careless ka bomdon ka sense ka bomdon ka ta ka jing sotu ak tingi driver taxi tiba nyat ki kali ki jongki ka pemantang lawan da kawai ka rai ringkat batu SP City barkani nakaliang ka police department ru nimko mani asngusu ki excuses ka jongki baginong bakimdon tagi manpower namar ka bangidong ka manta hamala ki intersection tagi babon lat ki di bandon ki manpower riki ong kimdon te ka wei ka bangilap ka dei kani ka daw banang ni ki mimsa asu ya ka ban kenti ho pasanja makani kala mi lakren daw patingi bangi ki dor barsno ma ko membeli ngan hable daw patingi nani syahmat namar ba ki sipotuli ki santuli kali kala khata prat i babon ba ya kata ka daily activities jong ki pa ba man kasngi te ka bangilap sa ka wei pan ketika bentah buat nampak jauh kaba baru ni kerpat ani kapor kadon mangidokam pula kerja terelang jom baru kinonya kali adu ki private adu ki taxi repair ki bade ban wan sepo peran kin subah pakai numia chu nampak resamtia nomor hangti po i junction i bentai bade ban kiu sepo hima melem nang tu bun sing 8 blok tanah gawai arteli taxi syahmat bakiu sepo peran 8 blok lagi spa arteli syadian nomor kada kodon kajing kerpat kajing kentu ba kibaya bade cepat peran kan subah ban simbe ya ka lenti napo jiao mokhar samot peran bat kani ka wei ka dong jing sneng ka ba mengikum ki brio kum jing thau ni ngilong berbor kita ki bakwa kerki ki bakwa bande kerki bakwa ban ki bakerki lo ki ba ne barkhoi pat ni islam lot mar kani ka jing bang burom wi pat mar ka daw hakani ka por ringkat bat ki rambas nong ki badon burom ki banon kit ya ba lem dekat ki executive committee jong do basno mo pher ngini yang teli kawai
but nang ni sekemat kan hablet ba tengek namar ngila syak buruk sekatar yu bon tuli islam but minang ya perkat nak bantaban ai kita kejing kamai lai lut yaki taksi nang kim don pak kejing sutu ki perkat petang ke simet jadi lor ta nong rem ni wana ni kapor but ni paru ka strong message police department po USP traffic ba unle ya ka jong ka kamram bagi polis kinle kin pendokam ka an bakin implement ka an baraka jo por na smo ba kani ka jingi trilang kalong bedongkam pelat marka dei ka bakta yo pai ba hi tigi pai ba ikot ani por bakin logi be trilang rekat khanang ba kani ka jing tumu ka jingi kanong ka ba seiso bar khamtam kanong kata pa di kaya kiyang bar ka jingim ko man kasi kani ka media ke bawan nak ni step te kombo pila sutu ya meli jungi la batai sementara kaliang jongi kong kirang basnong kawai ke bedingkong kalong bangi kerpat ya ki padba bakin num so ken sobha benum kiu taksi syu na kato ke junction ke bawan sport mission ke baar kalong ba ki taksi ru ken sobha punya trailang bat ngi isnong krang ba kinum pendeng syu kali oh bat kita trailang bagi polis ki badan duty yang tu baginum sai la ki tang kini ki jingker pat na kaliang jungi bat skawai kalong ba kumbiong i mali menta nginum sya syu ki taksi bagi kiu nang the na po resam thia nang the bakin kiu sini sepo mukhar lembah tu surok mo poe po se melim ato nginum sya syu ki taksi bagi kiu nang tu nginum sya syu ki taksi bagi kiu nang tu na po resam thia siapa mukhar limo ko wi kalong ba kani ka dokap ka jitri lang maka di taksi borok kata kilong klamo ko yang ang tu kim perkhat ke basadian lejing syar ki yang taksan sakan undon sanja klami no mar kitu ki running taksi ti layo kamai ki wan hang tu boleh kena hapan up deki ngamut passenger deki wi ala deki wi deki yang deki kenta hantai nai sai silang tadi ko wi ti artli mah kelet no mo ko wi kalong ko ni bangani ko bang kerpat plat deki nongnya taksi la deki private na deki local taksi la deki we pat ken subha bakin apply ya kata kajing sotho ka jongki ba hamala ki intersection hamala ki jakai barong kalat ken subha ban ailam ka jakai si lesi san meter kemur ki buana dir bade bani ach kadiang wi askamon kila ban overtake kan markani ru tentang ada yang tangui nak man ka blok pat sipo ar potuli sediat tadi koi ko baar kani kolong bangi ko ban yo ka dawai ka jing penkhia nak banta bandon ka flow of traffic mereka don dikilak kali kami deh kami ada badan flow traffic mereka don transport hoteli ada kim don ke flow traffic ani kidon ke jing lama kora ke jing nyak kali kan ke blok kan don baik kani kalau ke Jakarta bat shop ngin ada ke betenge mokum ke Dolbar senong bang aku memali ringkat ba polis department yang ngej bat pai ba bat taksi bat ki driver jong ki taksi nani ki kali fair kin don kata ka jing sotu aka jing nyak kali ki choki kubli ni ko fiki press media kamta mani gasni ngai kublai kerpam yaki Dolbar senong ba fair ni konstituensi joma nadu ka Dolbar senong unsosun waindo rasantia jiau pulun brokoi mukhar ba commission wat habul kiba lawan hani gasni ka bang abu ka join inspection awri ni ka traffic congestion ka jing kata jong jing dain kali ka kata plat ya ka jingim ko man gasni joki brero do ki barik ping bahaya makani ka issue ka bang lawan ka por tingam ko arban songtha ko ai ban i ba kandon ka jing kala mar ka dei ka jing hi ka dei bo permit mangi dal dei lagi kidon ka jing ka bagi driver taksi ki long klam ko ra kom nya kali har kom peniang ki kali kom penhab passenger har kom jing kentil passenger bar haju ko por mahapan keno ru i paj ba ki bo perkat tang ya ka jing su hoi ka dei ka perthai ka ba nya be nya kerki boro nya kerki ande boro pat dia slam lot ka bagi wan khanang ni step ka dei ba kani ka ngilap ya ka daw jong jing sitop ka daw jong jing pang hari ni traffic kadai na kani ka circle di village po mission pi hamni na force ko na ong ba di priu di bandon ka akor ka borom bagnya kali khamtam kani ka bang kita kadi ka ban kita ini ka congestion di ki running mo ki ba taxi ki ba shu running ki ba sim passenger na kacibalak kacibasham di ka ba na khot ik jikar par ke jitri lang khamtam ki taxi driver ba kunju ki driver jong taxi jong kali fair khamtam bidon ka akor ka borom khamtam no jing soto ka sense mo ha ta driving de bandon
Margilap pengisyam ke Jingpang ke nak ni napo motran ini circle benich po mission. Haga jing yen ke jing ya wan koi kali shu kali ban up pesenja bang tiu pesenja kalakta ya ke jing deng kali bakta ya borok koi ke area jong tenika area ma de pen pau mentan. Di buat hani ke sini ke jing donang ringkat nak kalian ki polis beri SP traffic kumju Prasad Mr. Prasad and then Mr. Marak DSP traffic and then Mr. Gupta OC of, in charge of Lumjingjiri. I express my thankful for being present together how to resolve this very long pending issue, and I also appreciate the effort put by the police department, and I also request that please kindly put more effort together with our Barsenong, together with all drivers, all type of vehicle drivers. Bangin ya trailer, kadang jing dongkam. Maka ni ke mass participation kalau berdongkam dekat kipai ba. But kau jing pang ke bangilap kalau ba nang thi na po jayau, bangi kiu sopo barok makaran ni kani. Kumulo kalau mali ngamla percu sengap bangni kata ya babun ki penta. Mali tang ni po area jangan dari sabar joni area jangan ro. Ketika bentar ke bawa napo jiau baru ki kali nakaran ni ki private dan ni ki taksi dan lagi pada bantuan sipo merperan kini ada jeng ai jemut angkat bagi polis dekat department ba kinbu no kano entry ya gitu ki bertemu bantuan sipo merperan bagi dia bania isu napo resentia on kiu napo hima mali nomor kani rupawan rai kecing ya ya gitu baru beri bania sipo merperan lagi dia ki private lagi dia ki lokal taksi dia bania napo jiau bukhar sabar peran Tiga bakongsan mereka kalau menginap kamar ke flow of traffic. Ada kapun kali kan kanuru dah kispat ya jaru compare. Henry ke bakongsan kalau pada bandon ke flow of traffic. Kita tadi ke bah kapalai pak kalau begini ki beriu borok kiba nyat ki kali oper. Jadi bandon ke driving sense. Kecing suatu akhir punya kali bandon ke aku ke borong. Buat kamta mungkin suatu bahawan haman baki poi kita ki intersection. Jadi kita jaka ki point ki badam ki arlat lailat saulat jadi ban ai gagap kum basan mitari kanang bagi breu ki bawan na kanang bagi kali bawan na sadian na si uri banyak sekadiang sekoma ini oban overtake kanang don ka jingdang kali